niyet kılbağın ya. Rahmat. Жақсылық менен келіп тұрсың кызым, ә? Біз та жақсылыққа келіп тұрар үйіңе. Biz hatırladık. Барыңа денсаулық, байлық денсаулық болса барып ал. Сол. Айтқан. Ойдың басталышы. Ішпе көп. Жоқ. Кім айтасың? Шансы шықпайды да. Бізге берген болады, өзің ішпере болады. Бұларға бұл кейін әмелеріне. Біреуінің қолына Sen andan aldın. Gelgile Malik. Bugün aябай жакшы күн. Жөндөн эле бата берген эметкен жокпузбу. Качантан бери жашап келатабыз. Той эле болуп келатат, баарыбыз ынтымактуу болуп. Алыскы туугандан жакын кошуна, мына жакын деп биринчи баарыбыз чакырып, мындай жакшынакай традиция кылып, дасторконун жайып, мындай бата алып атасың мындайча айткандачы. Бүгүн үйүңө узатып атасың мындайча айтканда. Ошо үйүң жакшылыктын үйү болсун. Анан тоюң жакшы башталса эле жакшы бүтөт. Кудаларың жакшы кишилер болуш керек. Биз тойлоп атабыз. Ушул жакшы эле болсун биз тилегендейчи. Барган жеринен бага ачылып эле кызым. Ошол жактын үлөөсү болуп, ошол жактын батасын алып, ошол жакка ушул кубанычтуу болуп, ошол жактагылар да сүйүнсүн. Эми өстүрдүм чоңойдум ошо жакшынакай узатып алалы, бияктан, жолду. Жакшынакай куда сүйөктөрдү тозуп алалы бүгүн басып барып кичине мындай колдоп силерди. Ошон үчүн баратабыз да. Биз бияктан узатып атабыз да мындайча айтканда. Ошо эки бала бактылуу болсун, көп балалуу болушун. Ошо тилектин баары ошо экөөнө арнайбыз. Айтканыңыз. Анан жана тилектин баары ошо канча эл тилек айтат, ошонун баары экөөнө кабыл болсун. Ошо бактылуу болушун. Тарбия болсын. Сіздер болсын, мынакей айнежек болсыңдар, аябай жакшы кишисиздер. Сіздер күйөө балаңыздар, өз балаңыздар да өзүңүздөр да кабыл алыңыздар. Болгондо да таластык бир турган айтып Бизге келин болуптсыңар, анан. Бизге келин болуптырсыңар да коебуз. Бизде таласта аябай келиндерди сыйлайт, жакшы жерге барып туш болсунар, Кудай буйрса. Бактылуу болуңар, кармасаң колуңардан ажырашпай. Сөз ташыгын эмес, дөш ташыгын кылганбыз экен. Ошол келиңиздер. Баарыңыздар ошондой жакшылыктар. Ана биз баары кечинде уктап калганда обычно заборск кеттимде, бирдеке ырымдап кеттиңиз. Билишпей. Менин таластык кудаларым эң эле жаман ушу Мараттай эле болсун. Анан аябай таластык кудаларым мына кеңеште кандай сонун киши, совети ушундай сонун киши, аксакалдуу ушундай баардык сонун кишилер биздин ата бабабыздын айткан акыл назаттарын баарын кеңеш айтчу. Ошол киши азыр тирүү болгондо сонун тосторду да айтмак. Эшебит силер таластыктар менин кызымды бооруңарга кызып, өз балаңардай багып алып, өз балаңардай араңарга кошуп алып, силердин элиңерди, жериңерди көбөйткөн кыз болсун, Жок, органыңыз. Чоңойтуп, тарбиялап, үйдү мелтиретип, кыздарга сонун образование берип, иштетип, баарын тең бүтүрүп да, эми балдардын милдети ата-эне коюн эле жатат, баарын тең уядан учуруш керек. Ошо кумуска барган жеринен бага айтсын, жолдошуң менен бактылуу болгон деп, кошуналардын айтып аткан сөзү жанагы барган жерге сиңимдүү болуп, ошактын сөзүн сүйлөп, биякты унут, бүттү. Балалыгың бүтүп, чоң жолго түшүп атасың да, турмуштун чоң жолго сынуу оңой эмес. Денсаулык болсун, көп балалуу болгула, ишиңерге ийгилик. Анан дайыма бара кайнаган болуп калды да, айткандай сөз ташыбак эмес дейт. Төш эле ташып этип таласын дейт, койлору көп дейт. Төштөрдөн ташып эле айна менен кимди кылчылдатып эле тим эле май чайнатып калдылар. Ошо анан кошуналарда сиздердин кошуналарга чоң рахмат айтыш керек. Алыскы туугандан жакын туугандар факта чогуу келип болуп шаңдуу болуп, байрам кылып жиберген ордуна аларды келгичекти канча болот. Ошон үчүн
кошуналар дайыма бири-бирибизди жакшылап колдоп, жакшы традиция коюп баратабыз. Жаңы салттарды жаратып атабыз мындай жерлердечи. Анан бул жакшы жанагы түштөндүрүү деген ошо баарыбыздын балдарыбызга жугуштуу болсун, кийин кыз бербесе кыз бериле, келин алуучуга келин алалык, анан баарыбыз менен таң болуп шагирттерди жайнап берип торжественный иш-чараларды көбүрөөк өткөрүп туралык, ошо Айтқаның келсин, рахмат. ошон үчүн алып жибере келем. Мас размет осма. Силердин батаңар эң эле маанилүү. Ушу силердин батаңар ушу 100% аттанбаса дагы 90% аттансын. Анткени өзүңөрдүн балаңар ушул айдыңар, өзүңөрдүн кызыңар. Шоколадтан алып. Ана тойда болмас, тойда ушсун. Тойдан чыгарып аманатты бардым. Бойса. Терisi barısını bir toku. Жігіт таласағанычқа өлгілдіп, жаратқаның жақсы күнді берсіндер. Баш қошып түгей болды екі жаш баталары елдің қабыл болсындар. Айлана жұртта шаңқар, бүгін бізде салғаным. Анкели екі жаш үйленген ең бақтылы күндері сіздерге ғана жазалым. Толқынған бүгін елгеді, қары жашы беккеді, ұшып қойды кескеді, шын жүректен атпағаны бексегіден беккеді. Андықтан айтылған сөздердің арастайды, бүгіндерді қуаттайды. Алақанды шаңдарыңыз жасаңдар, бүгінгі махаббат майрамын ашықтер, жаралайлы! Кеңсірada, қыманды біріміз қалқы, ұлықпан берген генің қатарында
Atene millettiyinin katarına demekçe oşol köp millettin biri olgan Akbaba Akbilek alıp turgan amanattan kutulup kızın mınaki jerge jegine ularıp turgan dese jalpımızlarına çoğultup turgan dastorkongo oturguzуп batırıp turgan Akbaba Akbilek surap turgan бүгүнкү той ээлерин сиздердин дүркүрөгөн молча поштоңуздар менен алдырып коюлган уруксат этиңиздер. Алдыңыздарда Алим байке жана Алия эжекеме дүркүрөгөн молчалар болсун. Мындан да шатырып ол чакпай калганда дейсиздер ма? Ошол инсандар менен ээрчи тоого чыккан инсандар бар. Ал тоого чыгып жөнөдө түшпөстөн кучакташып түштү. Ушунча элди жыйып түштү, Акбaba Akbilек сурап түштү. Эң негизгиси мен жылдык кутулардан болуп деп кучакташып Акбaba Akbilek алып түштү. Сиздердин дүркүрөгөн болча поштоңуздар менен биздин кызыбыздын колун сурап турган, жерге жеген жыйылдык берип турган, кыргыздын наркы салты менен пулдук сурап турган сиздердин дүркүрөгөн болчаңыздар менен Жуманалы кудабыз менен Гүлзада кудайыбызга дүркүрөгөн болчаңыздар. Kırgızımdın narkı var, kırgızımdın saltı var. Kırgızım narkın, saltın saklaganlıktan kılım barıtkan tarıхы var. Tavuşal kılım barıtkan tarıхтың biri olur. Salt narkın segip durgan öz bolganlarına atılar. Amanlaşalım. Andan soň kolluk suraylı. Andan soňuna 2 yaşlı aldırızga almışlar. Toğuk kandu kırgızın narkı saltı menen bolori anırkın. Andan ese sizlerin дүркүрөгөн болчаңыздар менен kız kişi, kızıma gelen 100 kişi, o 100 kişinin bürösü kızımdın bolup bürösü. Kız borken atama çam çuğuzbay, jakaga gömüldü salbay kataga. Kızdın barı üyde olca olup, kız turmuşka çıkkanca oşo üyde konok bolup. Bugün konoğun uzak durgan. İçi 60'lıları aileleri basıp sırtından belgizbey durgan. Bargan yerinin okun tukumun östürgün naktu, farklı uzaklar olsun. Mıttı genlerden olsun degen tilegin içinden Allah Teala'na min milletleri canlı ayıp durgan. Albette gep başlarında sürdürüp durgan. Alibek ağama дүркүрөгөн болчалар olsun. Саламатсыздарбы, бүгүнкү кеченин коноктору, туугандарым, классташтарым, кошуналарым, бүгүн жакшы кеч болуп атат. 4 жыл кызымды узатып атам, турмуш жолуна дегендейчи. Эки бала аман болсун, ден соолукта болсун, көп балалы болсун, бизди сүйүнкөн үйлөрдөн болсун. Сіздерді үстіп той бергілі ден соолукта болайық. Рахмат. Бәрекелді, эмизгиматтуулар, ошол жерден мынакей Элдияр мырзаны Аллах Таала ошол инсандарды себепкер кылып жарып дүнүйгө берген экен. Ошол окун токумун өстүрүп турган, ууч усуп улай турган, тукумун курай турган Элдияр мырзаны мынакей кереметтүү кайын журтуна келип турган. Төбөсү көккө жетип сүйүнүп турган, сиздердин бир күчтүп турган биздин Кудабызга Жуманалы агама дүркүрөгөн болчаларыңызга. Саламатсыздарбы, урматтуу ага жана кудабыйлар, сиздерге баарыңыздарга ден соолук, ишиңиздерге ийгилик, сиздердин үйүңүздөрдө тойлор болсун, ошол тойлордо чогуу күбө болуп жүрөйүн. Кулда болуп чакта кул бийигиче сураш, кулда болгондон кийин кулда болсо сыйлашат. Мынакей нарык насыл менен колдук сурап турган Кудабызга дайыр дүркүрөгөн болчаларыңыз келиңиздер. Биздин жигиттик күнүн чакырып алалы. Мекендеген тоолордун бийиктерин, улак тарткан гейдо кийиктерин,
kıranların kıranına olan sanat, bürkütleşen kırmızılar, jigitlerinin jigitleri, tavşınday bürkütlerinin bürkütü, kıranların kıranı, jergejegin jigitleri durgan, koltuk surat düşüp durgan, turmuş yoluna sızarda, ayday sulu kızımızın kolunu surat durgan, aldırıslarına çıkkana durgan, jigittin markı, nasibinin iyilip salamını ayta durgan, Degeli adamzattın başı жалғыз ulu Allah Taala'nın gana aldığında iyiliği anırken anemi her jigit tavşınday kayın jurtuna kelген кезде başın iyi koyuшу ошо деги болгон амандашуу гана сыйлоо гана деп гана түшүнсөк болот экен. Ал эмесе алдыңыздарга Кыргыздын кыран жигити Элдияр мырзаны дүрбүрүп алып дос болобуз. Элдияр мырза, достор болуңуздар. Her bir ayın gül olsa alemi gül kopturup ölüm ösüşün mırzalar bağban boluş kereken. Eldiyer mırza bağban ekenin bilgisi durat, kollarına gerekli roğuzlar güllerin karmap durat. Kızın alalkandan keyin kolumuz kurbalmasın. Kızımızды gülde gana barkka bağ olan amanatка kıyanat kılmayın degen tarizde apamızga güldese tapşırıp koygan olsa derize bolçalarlayın. Oşu derecege жетишкен, uşul күнгө жетишке Allah Taala'dan milyar dese sıra uşul eskidegi aman ese жеткенге кубанып турган Элдияр мырза өз апасына да күндесте тапшырып койгон. Жанбош кийген кырат, жанбош болбосо кийип кайдан тапшыра демек журматылар. Жанбоштордун жанында жаркырап жанып турган колуна аппак гүлүн карап турган Элдияр мырза, сиз аманат кылып алып аткан сулуңузду ушул инсандар таап барып эрежеге жеткизип бизге аманат катары тапшырып, ушул инсандарга канчалык таазим кызматын кылсаңыз да аздык бар, амандашуу, сыйлоо катары ушул инсандарга үлүш жолу салам берип койгуңузду өтүнөйүн. Кеңсени жигиттер, кол чапырбайлы кеңсени. Emekli çalpı uşul bizden kutlu da soğuğumuzdan Cumhuriyet yurtuna salam verilene değilse çalpı. O çalpı ama. Varalım, altın başınız Allah büyük olsun, deniz olsun, teker olsun demiyorum. Siz gördünüz o zaman. O çalpı alın, ciptir yana getirin. Natsarada gelip gittik desem canımayın. Ayındayı soğuğumuzdan cüzün açarda. Nurun çaçarda jalpыңыздардан суранайын. Барган жеринен таштай батып суудай сиңсеген, барган жеринин желегин көтөрүп, ошол жерге кыз болуп кирди, кемпир болуп чыкса экен деген ниетилик менен жаштыбы, карды ордуңуздардан туруп бериңиздерди. Көңүлүңүздөрдү буруп бериңиздерди. Алаканга аябастан буруп бериңиздерди. Манеке жалпыңыздар. Жалпы жамаат менен туруп бериңиздер. Хатовкамсың дегенде бана туруп бериңиздер. Репетицияға жүргізіп олса көрмесін екенсің. Қоқсатқан молдар отырмай өтеді. Өз үйген оларға дайын болады. Шатырда қалуға кейін. Намазды арым оқып білгенінше, ақылды арым оқып сенгенінше, bir жігіт bir өлкені башқарса да, bir үйді башқара алмайды білгенінше. Ondan кейін ошол үйге бара тұрған. Takıldata gelinde kızmatını atkara durgan, erkek menen erkek tura durgan, gelingizde adam menen apama ısık çayın tuya turgan, kalpız yerden geç çıksa kaktırıp durup geçire durgan, evsiz yerden ölüp çıksa hiç kim evdingizbey, etegi menen cevap öçüre turgan. Törkünden söz taşılayıp töş taşı durgan, anında da az taşılayıp gürp taşı durgan, geç kere et taşı yürüpey, anlasında süt taşı durgan, Kırgızımdın mattu, Kırgızımdın bartu, Kırgızımdın saltu genlerine olsun desengizler, bizden ayday sulu, kunduzlar için daim sözdür kırık olduğu sever olsun. Kırgızımdın kırçaven soluğundan kuraldan, ak kolay olup candak durgan, aldığınızlara alıp çıkkana durgan, edelbeyiz biçlerin canlı olsunlar, madaniyatın mıkkısı, Avoncu jana atkalıcı Marina Toktobekovanın keremetli ürünün boşluğunda aldığınızlarda kunduzda asılı genler oldu. Şakura, Şayka, Beymiş'den
Zeyna Topkabekova. Canan Erdem'in ikinciden uzattı. Ay Rahman, ortamızdan durup bergen, böğülümüzlerді kurup bergen, anca munçası jaş edip көздөгү жаштарына söz taşımak. Bizde qanday bo'lsa, o'shanda mamlaketin papamga ko'p sen o'shanda aynan qanday apamen apamiz. Normal bo'ladi. Kim olacak bilir kalmayacak. Hayır, belki. Белгілі қышты жайылған, баламды ойлап қайдырған апалар için жаңбырма. Тойдың сценарийін сөйлеш отқан кезде, Ежекемден үйіне барған едек, осы жерден келеметті болып, қағып татқан едек, осы кезде нежем айтқан болшы. Ой, менден ашып перешат еттім, мен үйіне байын депші. Қызы театрдан келеткен кезде нежем баштады жоқ, ежем әне отырып, нежем өтіргені болса болды, ал мен жүрген қалпында керекті бар. Rahmat aytkanınız gerekse, olacak olmadan gerekse, size turam demeyin. Ona görmek olarak, yeni baykuş, degere atine, tavuşunda jirgirgen elmi için gözünden jaş çıkap, elmi için jaşın, bargan жерінен vakit tapsa eken. Oşol жерден önü ösüp eken. Ben kanbay azbek desem, oşol жерден azbekli önü süsegende buna niyetler kalken. Ata menen apamdın içinde uyku duyma oylarım jarıqtın alaqtalan milyard dese qabul qalsın dep olacak olacak sana gerekse. Gerekse Kırgızdın marka Kırgızdın saltın kılıp kaldınsız kız bolsa da kağıdasız kız bolbay degende ana oşol Kırgızdın nargına senin bütürgü çöktü. Ejeke men mikrofon bereyim. Ejeke bay, puanışınız kut bolsun. Teysorunuz beken bolsun. Kuday buyursa keyingi жылы жерге жетіп табышында жиып, жеттек тойға туғандардың башын қосуыны Аллах Тағала біздерге насip қылсын. Құдағайыңызға қол жауады қандай келгеніңіздер? Birbirinin fundamentine deprem olsun, yaşayacak taraflar etmesin. Deneyecek, silahını, kudayını, veya o sözden konuşuyoruz. Atenin birisi eşkaçan varlarınacağım havalar. Şurada daima yaşlılıklarda bir olup, şu yaşlılıklarda yakınlar için kadar yardım Tuhan tarihin, Tuhan'ların kendi düşüncelerinin bir kavramı. Yaşlılıkta sebepçi olmak da yaşlığa gerekli olsun. Mutluluk olmalı. Vallahi kardeş kendini beni satmayın. Oşol arnav
тактап келген каражаттагы тыйым маселеси алдыга кетпесин деп атайын мүшөлөр болуп аткандыгы урматтууларым 2 жаштын алдында балдар чуркап жүрсүн деп жакшы ниет тилек менен кызыбызга жакшы ниет менен Аллах Таалага жалынып жалбаруу менен сөйгөнүбүздү салып коюуга уруксат. Анан кызыбызды үйүңүздөргө босогон аттарын алдына жолуп саласыздар. Бул кыздын үйү болуп эсептелет, бул жакта төрдө сөйгө саласыздар. Ат менен, насип менен, салт менен келсин. Кана кел. Сөйгө саласыздар. Кана кел. Кесимдер келсиздер. Урматтуулар, сөйгө салуу казайны болуп аткан маалы. Кыргыздын наркында, салтында, кыргыздын эркелиги, кыздын эркелиги, эрке мүнөзү так ушул жерде чечилип аткан сөйгө сыңар үйүндө калып турсун. Ал эми өзү алып келген сырганы тартканы ушул жерде айтылган акыл насаам, жакшы тилектер кулагында алтын сырга болуп илинип турсун десе, отурган меймандар Кудай буйруп, ошол апабыз келининин сыргасын кийинки жылы бешик тербеткенде алмаштырып берсин деп ниет тилек кылып турат экен иштен. Жакшы ниет тилек кылып туралы. Андай тойлор ар бириңиздерге жугуп турсун. Попуга толуп турула. Кыргызды чогултуп алып барган тилек алып турула. Ай, күнсө тапа. Эйтерде өр болсун. Ай, баракелли. Келгиземе. Карасам, Жуман агамды санаасы тынып. Жана кирип келгенге караганда жүзүнүн нуру чыгып. Сөйгө салды экен, аяк калган тене дегендей кылып. Бир аз келип басып берген маалы Кудайыбызга дүркөлөп болсаңыздар. Өзүнүн салтын, нардын болсун. Бүгін алыс жақыннан атағытып, тонқаректі жол 2 жаштың тойына келіп отырсыздар. Құдалар, құдайына барлықтарға дауыр залы қолдығым бар. Мен бүгінгі қуанышым өте чоң. Бүгін менің тұлдарым қатарына жағы көп қосылады. Ошол көйне мен қаларым бұл дүниеде ең қымбат нәрсе денсаулық деймін. Көйне Құдайым сен денсаулық берсін, ушул кармашкан колдор үзүлбөсүн, бактылуу болушун, ушу турмуш жолуна кадам коюп атып, ушу кадамдар байсалдуу болушун, айдаган алдына мал бассын, эсептеп жүргөн артынан бала бассын, кандай бир дүйнөдөгү жакшылыктардын баарын каалайм. Ата катары мен ушулардын бактылуу болушун Кудайдан миң кате сурайм. Жакшы, жерге жек менен чыкканда улардын батасы менен форумду тапшыралы дейт. Бул да сонун нар, бул да насип. Келгиле, жакын жанашырлар рестерге сүрөтүп чыгыңыздарчы. Кудай буйруса кийинки жылы эгиздердин жеке той берип атканда ушул сүрөт менен слайд чыгарып алсаңыз. Кудайлар кабыл болсун. Арчы урматтуу кудайлар, дайыр тоюңуздар той боласың. Сиздерге Жумурайжылыктын кол чабысы менен аспаздарыңыз атып коюп койсоңуздар. Ордон берсеңиздер, Кудай бар. Ордон берсеңиздер. Кол чабыралы. Жалын батып жашты оту тараптан жаңы турмуш, жаңы сүйүү тараткан 2 жаш курган касиет очокту сактап турсун кудуреттүү жараткан деп 2 жашты өздөрүнүн дасторконуна узатып коюп мусаадаңыздар. Кол чабарыңдар экенсиздер. 2 жаш. Кол чабырып экен. Кандай отурастар, жакшы отурастарбы, жайылган дасторкон сиздер үчүн деп меймандардын акыбалын сурап берсеңиздер, уруксат. Той эле кол чабып экенсиздер. Алдыдагы жайылган дасторкон сиздер үчүн. Келгичекте конок уялар белгиленген үй иесин уялар дегендер бар. Андыктан шайыр шатман, тартынбай даамдардан ооз дейт, ичиңиздерден жакшы кабыл тилек айтып турсак. Бул жака жамаат алдырып турайын. Бирөө десем ас болот, экөө десем жүк болот, так саңгырып үчөөңүздөр сүйлөп, калганыңыздар кошулуп бериңиздерди өтүнүп турайын. Бүгүнкү керемет кечебиздин жүйүшүндө оюн зол конкурстар отурат, конкурстарга арналган мыкты белектер сунуп турат. Эч ким тартынбай чыгып катышып бериңиздерди өтүнөлү. Себеп дегенде
Bizdin konkurslarda birinin abroyuna şekilleri duran, birinin uyat oturan hiç kanday konkurslar yok. Bağırlardan gönül götürü durgan, esken sağ durgan, tarihte yazılan mıktı konkurslar bağırın cevaplarga işendirip geteli. Anlamesiniz var. Bizdin sorularımızdan yüzünü açıp bergen, nurun açıp bergen, aldığınızlarga alıp çıkıp bergen madaniyattan mıktısı. Çüy dram tiyatrının aktrisası. Ülgülü jar bağlı ile sizlerden türkülü olacağımızdan beri Narina Tohtabek varandır böyle olursa bir olacağım gelecek. Çok doğru olsun. Şu 2 yaşta karmaşıkan kolları eşkeçen üzülme 2 düğüne baklı olsun. Annemiz şu toyun başında şu 2 yaşta tapkan, bakkan ata-eneleri için bir bazı bu jarışma bakkan koyuyor. Kalanızlar. Varasın
Gelingizler battılar, jetini belirlidir bulup, ondan beri öyle dilek battılar, jana aytılgандай cemaat menен aldırıp, halkın içindeki çaça turgan, akbata dilegin ayta turgan, бұл жақты көте қадам таштай тұрған жамағаттарды жетінен алдырып тұрады. Мен бұл жаққа Қондыза сұлығызымыздың жалпы Атажұрт жамағатын алдырып қоюға рұқсат етіңіздер. Гүлбеде жеке, Абакир, Даника, Гүлбайра, Самат, Экзат, Эрик байке, Салтанат жеңе, Берік байке, Жыңдыз жеңе, Бибира жеңе, Бақтыгүл, Мұрат, Жолын, Сағат, Қарат, Салтанат, Құбар, Берік, Айгүл, Замир, Кенже тажеңе, Айнұра тажеңе, Жұман тайке, Бейшігік тажеңе, Перизат тажеңе, Рима ежеңе, қандай көрматты ататылған меймандар, Шаңды шайық, бейді шайық жеңбекіздер. Hormatlı Atажұрт, келіңіздер, олу көш қайда барса, кешүйге жасатан барып деген деп бар елімізде, мінекей алдына қырғын ойу, чепкенің дейген ежекем жақшымен билеп келден арталар баштығы оны тоқтап қалды артықтан азыр, маэстро жақшы музыканы қой беріп, той қандай болады екенін, елдің көңілін қандай тұрыш керек екенін, бір көрсетті. Жаш кезде толыққарды шашқандар молодецтер батыстыр. Анеке жақын болыңыздар ені. Олулашып, сұлулашып, шайлап жіберіңіздер. Ағамның бір тоғандарына не көріңіздер сіз беріңіздерші. Арымыз берді. Еме жұрматылар. Қалы тілек, дуаны бар бар. Андықтан, әрбір айтылған қалы тілек ешіңіздерден 10 еңдетіңіздер ең негізде қол қойып тұрса беріңіздерді өтінеді. Олусы, аға. Tom bolsun. Bugün İstanbul Hatırlandı. Bugün konuşuyoruz. Canlı ürünleri patlayarak bu içindeki ürünleri ama biz Naskın televizyonlarında ürünlerle beraber direktörü iştahsını Bence çekleri kem olsun, baktolu olsun. Rahmat ayetleriniz gelsin, iyi gidip kesin, onu başlatmaya veriyoruz değil mi? Caklarına söylüyoruz, tekrar olsun. Salamat sarabı, hürmetli konuklar, odasılıklar, görüldüm dostlar, aynen görüldüm dostlar, ayırgın. Alik, aynen, büyük toylar olsun, kudalar, жылдары кудаларым болсын, таптуу кудаларым болуга, сыйлашкан кудаларым болду, сый талашкандарым болду. Кундуз ага болсо, кундуз барган жеринен бактылуу болуп, өмүрүң узун болсун. Элде окуган таанышкан балдар көп балалуу болууга. Кундузам söz taşıran ve töş taşıran kızlardan olsun. Baran yerin bağa etsin. Oşuların sözüyle, oşuların kızmatını böyle bir şey yok. Maden evinin başın yerine sabahında imanlı rızkı şükür verildiğinde böyle baktı bu oldu. Rahmat ayetleriniz gelsin, geliniz. Namazda bulunmakta doğanlar,
жақсы күн болып тұрады. Айлық күнмен Rabbi olsun. Ancak başında elini alıp bala götüründek bir topluluğu oldu. Kaçlık tuşluk sonra toplasın. Terima kasih teman-teman. Kayaknya Minus justru minus ini tidak berapa. Saya rasa minus. Itu mana ini terus 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 kalau kita sedang sedang bekerja marah sih. Sama sekali untuk administrasi sekolah Terus kampus sudah sebelumnya antara bos, tugas nanti turun adik menyenangkan juga. Tangan kursus, kalau menyenangkan, ini antara dia kita sama sekolah, öbür olsun, baklı oğla, öbür oğla, unutmaklı oğla, eşitliyor. Ada yang silah, dia tidak tahu yang silahan. Taşnakaya o gibi bir var. Çok adaylarımız gelsin. Böyle kalbimiz ak gerek, içinde bir ak gerek bir çorba olacaktır. O yerine tavsiyeler olsa. Toprak menen su koşusu avay olup, ayın menen mırza koşusu cüvay olup demine gel. Ayın menen mırza koşusunun kelimetiyle doldurganımız alırken, cevabı jegin jeyip turgan Eldiyar Mırza'nın cevabı Cumhuriyet Jurt'un cevabı cemaat menen aldırıp turgan uluslarınızdır. Kararı Cumanalı ağam taraftan, Cumanalı Ulan taraftan gelген cevabı meymanlar. Cevabı cemaatınızlar menen bulcaklar doğru aldırıklarını ötürün. Hadi gel. Kızıl olup kalmayın. Şangu, şayır, bir kere sevmedi. Oğlanlar bombayalı. Karab dursam, har bir çaçın yüzürlü elge cürele gelmek demekki, oşul çaçın boğunu baskan, ayağından baskanlar, tızalmayla kısperi otkunday mağanayına çok beremem. Ağabey alıp ketip baraganda kısperi otkunday mağanayına görünmeyin. Mağanayları görmeden seneke zor doğalır, mayetleri muzga koyup, bir hile koymuş, oşul kana işin almayı mayetleri görünmeyin. Orada değil. Kança olsa çıkıp bildiğinizde Birok bombayla boğulanlar karizmasına hapşe jetmeyeceğiz. Ama video, stili, yukarı nedir? Yukarılar görüyoruz, olmayın. Ama yukarılar görüyoruz, bu böyle değil. Bugünkü Mahavat bayramında kız uzatı toyluğu birinci bilet tarmışın arama getirken malı жақсы ниетіне көріп қойылы ағамдың бекі болып бекем болсын, ағамдың үйінде аруақ тойлы. Бәйте бұл дәрекші. Той болсын сізге.
Аман-есен келдіңіз бе? Пенсияны сөз отауы, жақсы жүресіз бе? Біздің құдалар жағымыз шығып отқан мағаландықтан тарелкаларды қалдыратпайды, вилкаларды шалтыратпайды, қалың тіректе пункт қойуы ішімізден ол бейіндеп тұрады. Мінекей төріміздің көркі қар болып, айтқан сөздердің жүректерге дар болып, тағы ұшындай, ақсардай апалар, аталар бар үшін ол қыздары өліп өсіп келеді. Ол қыздары қандай ережеге жетсе, тағы ұшындай төрдің көркі болып, аталардың, апалардың ақ батасы себепкер болып келеді. Түр көрді алақан чалады, Абрахимнің алын қирамады, апаға келіңіз. Kuşker kızlar, koyunlar kopmadın. Birkaç baktulu oldun. Koyunlar kopmadın. Birkaç baktulu oldun. Ekmeğe tatlı oldun. Ömürler oldun, ölçülere cayıp oldun. Aldın varavasın, arkanın varmasın. Özlerimin özleri okudun, çok ötermez, orada kuşarım oldun. Ben şu ağırda beşte o geldim. Hep kuşak olarak agravasın. Dört olarak agravasın. Bu da onun bir silahı. Bu da onun kolu da silahı. Daim silahı yürüler. Daim bir çaylık çaylık taşıyorlar. Silahı yürüle bakarım. Komşu Turgan bana gelgenlere iyi geliriz. Şehir yaşlar olan ömürleri uzun olsun. Adenelerin silahı altında ülkelerden olsun. Tüm süreçten uzaklılarıyla Münzir'de kullanılan olsun. Birbirlerinden yorulmakta silah. Böylelikle olsun. Rahmat ayetleriniz gezin. Peki kolay geliniz. Sonra sizler muhabbimizden az çapından gelin. Yani özel жақшылық тілектер айтылады. Şu günümüzde belki жақшылық olsun, en başkası. Денсаулықтар болсын, айдан аман жылдан естен болсын. Baş koştuğun iki yaş vaktılı oldular. Tavşıların iki yaş kalaylı oldular. Sürüşlerin iki yaş sıkıntı oldular. Allah'ın derek var ya şurada kandıra. Kalı dilek ayıklarına okuyayımızlarına жетip sizlerle nasip etsin. Sizlerge bir Allah'a gelin olsun Ece. Sizlerge Ece yolculuk olsun. Bin çocuklar sevdiklerden oluşturursa siyaset bizde sizler şimdilikler aydan aman cıdan isimlerimizde cebelde tuşluk olsun. Asmanımız açık olsun. Daima toylar olsun. Toy ulansın. Toy kazanasına ulansın. Barınızla da teşekkür ederim. Assalamu alaikum. Құда, Құдағи, саламатсыздар құрметті şu күнгі тойдың меймандары, алыс жақыннан келген құдашылықтар, телекешттер, анан біздің ұшыл Құдамыз Жұманалы Құдағыстықтар күндері біздің бір тұрады. Енді Құдай көріп нәсіп қылып, ұшыл күні бүгін бар күнде кете дегендей ұшыл жақсы күн болып тұрады. Осы құдаларымыз бүгін мына құлсыз атып, бізді үйлетіп қылып, бізді тасқылар, өздерін ұрматтап, тастан қойды кенетіп, төрден бізді мейман болып атқаныңыздар үшін Алла разы болсын. Анан кейін үшін болсын, келін айтқандай қолдығым бар деп, досым ұрматтығын қойын. Досым келеді артындай, дос тілегі ақ қардай, досым тойды тосайса,
Canı tanımak kandaydı. Olsun cürünün vakıflarından beri ol. Ne de aytadı ki kandaydı ki. Sürdep bir de sürdep bir de sürdep var ol, baktılı ol. Şu Allah'ın bilemini buraya bir sık çay içip çekeklerdim. Şu balan tanıdan şu kızına bileme şu razı olardayım vatan yapışlarını baktılar bile. Bunların minculuk olur. Talaşım sıyıp olsun, bebeğin toyun olsun, görbenin bebeğin çevre olsun. Caşoğun caşlık bile bunlara versin. Şu kudağa rahmet buna gelin. Şu canlı törünüzden caşı orun verip biz de sıyılap kudalar. Kudağa sizge çok rahmet. Şu duvardayım caşlık görün. Şu bardağı şu kızmak kudatasında adını dünyada kalan şu kızmak dışarı. Onun için şu bardağa mümkünlükle kızmak gidip bir dört tane caşlık görünce Allah'ın gözü nasip etmek olsun. Var olasılar. Allah'ın bunların desoluk verdik sana. Uzanımın bir bölüm. Şu Allah'ın tatlı olduğu resim tanrıvalarından değil, bürümelinden bürümünün arsızlık olmuş gerek. Şu Allah'ın canına razı olup, şu mutasağın tamamına, jasağın işlerine razı olup yaşasın gibi. Cahama var, ölümün uzun şu kızın adına cidden var. Atayım bana şu kızlara, şu yaşamda saray şerif, biz razı olup, bizge baratmaya tutmuştuk şu ilahan görmenin yaşını görüp kullanış görüyorsun. Sen de sonra bir şey. Anadolu mutlu kızım, aynamayın ardağın könül bursan, akıl aydınlar süleymi kut bursan, algın ala ardağda derin takkan, kut olsun kılarındağı aldın sana. Algın akıl ile gitmesin, ömrünler yaşının denk atmasın, bir gün ot tutatının kınattın, çabuk olup ömür veriyorsunuz. Birilerine bir ayıtmaya kalan, dine girecek direkt bak ağlar. Korun orada bak bunu sayılasın, hoş geldin, eğilip dursun, ağlar. Sizlerin hüküm boyunca mahvat dönemini tutarız. Durmuşluğundan yolunda mahvatına geçmesin, ömürler sökmesin, birbirine bu konuda. İlk Akdeniz'lerin taşınlarına konar. Sınır tartışmazlar bilen onun için başka bir size Akdeniz'in kalkta bileceğiz. Usul kalkta onların olursa, ıltımak bol, ne güzel tek bana, salama pis bol. Baktım bunlara diyorum. Kamerada sonra usul diye bir hakkında ben bir çok ben şimdi bunu atlamadan. Gelen bile bile istiyor mu kızım? Öyle sürüyorsun arattırdım neyse. Ana sürüyorsun ne oldu? Çarşılıkta çarşısı, topçulukun delisi, elim aytan vurmak diye tamadan vurmakta bir olacak yapmazlar. Gelin durmak olan bir insan belirli kazanmıştır. Bir şahı uğurlu olsun. Bir şahı kırstı olup kullanılkan yeni bir insanlar ve gamazlara çıktı. Anneli bu insanlar uğurlular. Kırstı dağı kullanılkanı var. Seyitliğinde ilgili ökülepa diyeceğim. Hazırki yaşların dilinden ayırımda general sponsorla buralara çıkmayın. Olacak burada ökülepa. Ekler kosmalı dostum olacak buralara gelsin. Hadi çıkalım. Ökülepa. Özlama. Hükümde yesin kaynata. Geliriz kadın oğlu. Cananlar verirsin bunu, verirsin bunu, var mı sana veriyoruz ben sana. Öyle bakıyoruz. Cevap yapalım. Hatırla. Thank you.
Rahmat aytkanınız kelsin. Belediye büyükçeklerin жолunda başkasının hakkına topşuyorsunuz. Bir çalışın kaçınız değil. Büyütünler agama veririz. Ana koyduğunuz iyi. Bunu ana veririz. Gülüş lisanımız. Bu lisanımız. Koyduğunuzda şaşmak. Kurmayda bakalım. Жақсы ниетпен, жақсы тілекпен ақ жолдары болсын. Ұрық тұқымды өсірсін, ата-енеміз сыйласын, жаңалыққа ниетілігіне берекесіз қалды. Sana келейік. Өзгілер подберегіден қол жауды. Кейде шарбек. Бұлдыздар, сыздар, жақсы ниетілігі жүрініп қалсын. Көре болсын, көзіңді güzeli, көре болсын, нешің güzelіне halktan sözgeçi olur. Bilecek mi? Gayet Thanks. Cumanalı ulandan aytayın deyinceyi var. Jana жалғыз айтсам сүрдіп кетем. Жерге жегіп тұрғанда балтырдай болып керемет туғы кеп бастайын дегенде ағама микрофонды ұзатайын. Салқына, нарық нәрседен қалған бар, және өтіріп алсын. Келіңіз. Кызылғандын өзінің жаңағы қалың сыз радио деп біз кішкене зубын атындырып, алатқан үзістен салқанатын өткен ұшылардың қаршыз ұқтат беріп қойған. Mana gelip atılarım. Bu kaynağının alt berisi mi geldi? Hocam az ortalaş verseniz. Mana gel. Ay tabii bu vakit geldi geldi çıkıyor. Hocam taşla kalan geç. Bir daha var. Hoşçakalın. Eldiyar Mırza tekki жерден екенін сездіріп тұрады, tekki жерден екенін білдіріп тұрады. Себептегенде мынакей қызыңар қандай жерге барды дегенде ешіктерін алдыңыздарға жиып беріп тұрады. Ертең қошына бар, бұл тойға келгені бар, келбегені бар дегенде осы жерден түйін тамаққа алдына барып салып тұрады, дастарханға жайып тұрады. Алыстан келген қызымдың барған жерінен қайын жұртынан келген дам деп жақсы ниеттілігімен осы иту үшін кейінгі жылда жентек тойға бізге себеппенен келіңіз деген ниеттілігімен жайып тұрған себептер үшін осы Eldiyar Mırza'nın tek içinde Türkiye'de olacak olacağına geliriz. Bana Cumanalarım деп айтқан Ақылай деген кісі бар, ошаға сөз бермесең, екінші тойға шақырмай қойған деп айтқан. Ақылай айында басынан шығарса бір шықпай қойды да қайра бір сөзім бар айтып қойын деп соны айтыңызшы көріне. Қол жағыңыздар жөне. Ағамыздар, алыс жақыннан келген ардақты қонақтар, құда-құдағилар, бүгін мінекей заңғыраған ауыр көлді ақтастырған жайып, қызымызды ұзатып, ақтал алалы деп ару тілегенен үшінші адамды насиптеш болып шоғылды тұрасыздар. Сіздер үлкеніңіздерге мен қыз ұзатып, елін алған атыныларға түндері қалың айтым келіп тұрады. Жұмыш тартқан түндігіңізден бақыт, бейбілияңыздан құт келтіресін. Аманат болған денеңізден денсаулық болсын, төріңіздерге лебедет болсын. Берекеңізде ұрпағыңызды олаған gelin болсын, иманды, Uladağında büyük uğur bolsun. Aylanağızda tuğandan artık koşunamız bolsun. Arkamızlarda, arka bel boladıran bir tuğanlarımızda aman bolsun. Niyeti kalыс bolgan, duası kavur bolgan insanların katarında olduğunuzda gülümçün. Bugün kıyналсаңыздар дағы, kıybasanızдар дағы, күндіз қызыңыздарды
turmuş saparına uzatып, tengdешсиз, теңине кошуп бактылуу болуп турасыздар дешим. Кандай күйөөгө, кандай жигитке жар болуп жатат деп шаштана болуп турсаңыздар керек. Мен Илдар жөнүндө бир сөз айткым келип атат. Илдарды мен кандай жигит деп билем? Чарчаган бүрүк, чагылгандай жигит. Алысты көрөрдүгү, алдындагыларга үлгү болор жигит. Караңгыда чырак болор, какыр жерге булак болор жигит. Буйруса, кундуздун кир жолго таштабай, кирпини жаштатпай, жолун ак кылып, жолдорун ак кылып бүтүп алат деген чоң ишеничтер. Эки башка жолдон эле. Бир нукка түшүп, эки жүрөк бир саты болуп кетти. Ушул баштаган үй бүлөлүк жолуңарда сүйүүгө үчпөй ишенимдер бекем болсун. Кубанычта да, кыйынчылыкта да бири-бириңерге тирек болуп өрнөктүү өмүр сүрүү. Үй көргөн бакыт, кубаныч, ырыскы болсун. Дастарконуңар мол, көңүлүңөр тоқ болсун. Сый, урмат, сабыр, ишеним менен силердин үй-бүлөңөрдүн байлыгы болсун. Бүгүнкү сүйүүңөр бир өмүрлүк болуп, никелер аруу турмуш сапарына жарык болсун. Жылайганбай, эгиз улуу болгула, биринин атын тайлап, биринин атын жайнап койгула, ортосунда каймак койгула, экөө талашып урушуп кетпесиндер, чочосунан байлап койгула. Кудай мыйза насип кылса, ушул жерде отурган, урук турган баарыбыз силердин жердек тоюңарда ак бата деп тойдо бирге бололу. Сүйүүңөр төрүктүү болсун, махабаттан бүркүдөй, жүрөгүңөрдө айрандай уюп, балдай таттуу болсун. Vay bırakıydı. Gelin burada var. Bundan değil bir bilek var. Ağacın ağam olsun bir kere olsa var. Sonra olursa buradayız. Жақсы bir kod koy olduğunuzda benden gelin sana. Kodama bulasın gelin sana. O zaman da olsun. Yıllarda kardeşim sizlerin gün cuma'yınlarında sizler kanca cuma'lar kancasını alsayın arkadaşlar çok da sizlerce silahla toyunuzlar mutlu olsun da ölçülük alardan olsun da Rahmat ayıklarınız gelişiriz. Rahmat. Ay geliştireyim, o da benimle geliştir. Geliştir. Geliştir tabii. O da geliştireyim. Bir kucak taşı, kurtul taşı burada böyle temizleyin. O çabuk var beni geliştireyim. O da beni geliştireyim, o da beni geliştireyim. Kurtul taşı da ne? Vay vay, söz dinliyorsun. Hadi gelin. Canlı takımları reisleri götürüp kaçırın. İyi olmalı, iyi ortamda olmazlar. Reisleri götürüp kaçırın. Kutlaymanlar uşun kutlu olsun, yaşlar, sevip çolga yaşlar bakımı talayı olsun. Anda uşun kanday sukun yaşlarına mutlu Ramazan'dan hayır uşundan hoşlardan kalın. Esneme sulularla sultanı akıllarla insanlarla kalın. Allah'ımızdan sizler için duvarlar. Diyeceklerimiz gözler babasının yaşlara ayıp gün ışık birine kurt olup kırbe bilgine ağardı basman tanrılar koş yıldız olup canlılar makabat koştu silahlı emine varlıkta çekiyorlar. Makamdan mutlu olsun.
Geldiren durmaktalar, tarihte canlı çarpana inanmıştırga, Kırgızстан'ın kançalar sorularından kurallan, bir konkurstan aldın forumlarda cengilen, sizlerin bir program olacağımızdan önem, Edelveys bir içileri alınsan da el aldığınızlarga aldırıp koyulan olursa adetlikler. Çeviklerle en kakır olacaklar öyle çeviklerle var. Смело жалғыз отырып алып қоншаватқан Витварын снайперіне болып қараватқан Ел жігіт екенін белгісі тұрған мен жақындағанда бітпесен болып тұрған ұстанымыз өз олжа көрсетші. Нешелерде қорықпай қоншаватқан ұшымайға олыңыз. Бересізге. Бармамызда не? Жігіттер көргенде еркек тұрды Bugün cevabı Tayyikilik cemaatini aldırıp koyuğa ruhsat edilsek. Tağına hürmetli Kudamlarılar, Kudamlarınızların cevabı bir konularını bulacak aldırmam. Mırzibek Cezde, Tamara Eceke, Burun Eceke, Hasan Tayyike, Cenat, Batman, Asiye, Rahatgül, Anvar, Gülmira, Koyuçke, Haneke hürmetli Tayyikilik cemaatı. Şarkı, şair bildiğinizdir. Tayyikelik bir bulup, Aykan sözü bir bulup, Cihin bir arkadaşının soğuk olmasını bekleyenizdir.
деген сөздер айылдене тұрған Қордыбас оғылдың перлері оған тайкелерге өзіңгі доғыл жауап жегіздер. Жалпы шақылы шайырақ ел. Taykelерге өзіңгі доғыл жауап olsun. Olurсuz olsun. Sözümün konukları sevdim yaxshi yuribdi boshqa qizim izotadan shuncha yaxshi sanalishlar chiqib 2 yoshga qaraysiz 2 yosh baxtli bo'lsin birbirini tushuntirib bo'lsin birbirini so'zi to'liq birbirini tushunsa 60-70 80 yoshga cho'g'ib tashlab baxtli bo'lgan negisi Alkanı dalanasın, alkanı almasın, baktı bollar, yemin geçilir, fetih olan. Desteğinden inanmayla, kararlarına bir olmayın. Yekulamaklı olsun, burada bütün olsun. Tüketiciler, yekilakçılar, Allah'ın olsun. Allah'ın olsun. Çoğalama, gelizara. Саламатсыздар, құрметті өкіл тойдың қонақтары. Алла тағалам шындай тойдың көп өткізуге насip етсін. Ежеге тесе өкіл тойыңыздар құтты болсын. Şu bardық бүгін шынша сіздерді сыйлаған, сіздердің қадіріңіздерге жеткен, сіз қадіріңізге жеткен шынша қонақтар шақырушылық түннің қасында дамсыз тұрасыздар. Şeyde ait olgan aktiviteler var, kavul olsun. Kulağımlarından ben 1000 yıllık kulağımlarından bulmuşlar. Kulağımın sıyına hiç sizin peki, o çok sizin sevgiden nasıl etsinler. Kulağımlar, şu bizim kızımızda yaxşı yerden bir anlatışlar görürse, şu bizim kızımızın bilmeyeceğin özünde yürütüp, bilim olursa okutqanda жердер бар екен, şu bilimi okutып da alыңыздар, қолыңыз неше okutып da alsanızдар olur. Бұл біздің қызылшемізден улағанарды улап, тұқымларды көйде тұрған біле болып бұйырса. Сіздерге қанша жыл қызмат қылып, иманды, ырыс кешікті келін болып берсе сіздерге. Егер күндіз Sizlerge eğer turmuş yolunda, turmuş yolun atlı atasından, turmuş yolundan tegiz olsun, turmuşta көп нәрселер, қиыншылықтарда болып, ошоны сабылып бекем адамдар, тегіндей бекем өнер болған адамдар жеңіледі. Ошоны жеңіп, жақсы жашауға ошо адамдарға жетеді. Сіздерге ел-атаңыздарды жашы болсын 5 жыл алдыда жашағыңыздар келсе, ошол жакшы жашаганга аракет кылыңдар. Ата-энелерге жакшы жерлерден ушундай тойлордун үстүндө жакшы эс алуу жайларда көргөнгө келсе, жакшы жашоого аракет кылыңдар. Өз жактан менен жашасаңыз, ата-энелерден да байлыгыңыздан, реанимациядан иштей бересиңер. Ошол мындан дагы жакшы мисалы көп жерде тойлорго көп болуп жүрөбүз. Dostlar, kıyışmaz dostlar, bundan da yakın olsun, kudaklaşıp alıp salonlaşmaya olun, dergilerde de bu olur. O için şunday ынтымақты olup, birileri kurlaşıp, жерден alıp, oğlum, kodum alıp, yakışır. Aklı olmayın. Çoğuna bağlara ama olursa, hadi, İçinden kaçacak başka kollar var ekibinin meyzine Serdoğlu Kırmızı böyle tapşırdı orada. Koşuların sulusun değil olun diye neyse merak etmiyorum. Taykeler'in ulusu sulus diyeceğim. Ay bana geldi. Diyecek olay. Kırıl başıyla siz bir sonumuz bekem olsun. Ama neseydiniz bir toplumların arasında.
bir konuların okşaşlarına gösteriyor. Bu belirsiz ki. Ama babam belirsiz kutlu olsun. Geriden durmadılar. Canımızlarda yarım saatlik tınıkıma altırarlar almayı bağladı. Antrak kısmını ağaların eşkeçiki boğaz bozup burunduk yerine dolaşmasını anlayın olmayın. Cevabınızlarda canlı muzikalık tınıkıma çağırayın. Şanlı şahit bileğidir, yakşı bileğidir albetti canlı bileğidir cümlökçü. Sizler için kim aminettir Antrak başladı geldi. Bildiğiniz burada işte. Thank you.
бак тілегім осына қалып тұрған керемет отырыс халқы алақан шаңырағы жауы бүгінгі жарыстың кешеміздің екінші бөлімін ашық деп жария салады. Екінші бөлімнің başında bizde кереметті сюрприз бар ұрпақтар. Себебі сюрпризді біздің құлдық асылымызға тайып қамдап қойған жігіттің қырағандары бар. Тағы соны сюрпризге кезеккен жеткен малы. Біздің қызымыз орнына қосылды. Түрмеде қоншап қойған кездері түрмеде. Bizim Kunduz'a soğuğumuzun kayanar toğur, çölüktürü, mıhtı, çilikler, korkuğuna duran kıranları bizim çilikte, tararı, cevizesine, diyolasına, tatırtuğu, gelişip beri duran, kolduğu ayavay duran altımızda bizim kıran çilikler mıhtı sürprizin kamdavalısına çıkarırıp bir değil iş bozuldu. Durdurmalara çalışan gelirler. Çiliklerine! Ты надо быть моей сестрой, а мне так повезло с тобой. И лучше просто быть не может. Ты так, кто мне всегда поможет. Ты надо быть моей сестрой, а мне так повезло с тобой. И лучше просто быть не может. Ты так, кто мне всегда поможет. Ты написала эти строки от всей души. Время, ты куда летишь, прошу, не спеши. И я вспомнил наше детство, лес, когда я делил его с тобой. Моя сестра, то, что не говорил, ты всегда за меня. Столько раз тебе пришлось плакать не за меня. Но ты не переставала проявлять заботу. За папу, маму, за семью, благодарю Бога. Ты самый близкий мне человек. Кроме тебя мне ближе нет. Помни, всегда я буду рядом. Любит тебя твой старший брат. Прости, Россия моя хорошая. Пусть будет жизнь вся сложная. Ты знай, я буду для тебя стеной. Мой ангел-хранитель, я всегда с тобой. Ты рада быть моей сестрой. И лучше просто быть не может. Ты так, кто мне всегда поможет. Ты надо быть моей сестрой, а мне так повезло с тобой. И лучше просто быть не может. Ты так, кто мне всегда поможет. Eğitimciliklerdir. Gecelerinde kalan yürüyüz hastaya. Beyler burada. Bana sizin suluğunun korkuçları, kayaları, toğları, işeklerin mırzaları usul çelikleri oldu. Bugün keremeti ölümleri batacak, Havay'ın gözüne yaşanır, sizge amanat katarı, mındanları bizden suluğunun korkuçları, korkuçları, sizler jigitler ak niyetlerini tavsiye turgan malı. Jigitler olca degenizler. Sizler onu bekletmek psikolojik degenizler. Aman psikolojik. Söyle. Bunday bak. Günde bakıyoruz, günde. İyi, onları. Maalesef canım, her şey bütün böyle.
Bir geçiyor. Hayır bir gün yapamam ben. Ben bir bek savuştayım. O açık bir gün. O. Tartışıyoruz geçiyoruz. Çoğalma. Bizde kızımızın güldeyi takan güldeyi bağlar teker geçelim istedim. Çoğalma kovalarımızın var olan bence bol çoğaldı çekildiğim güldelerine. Bir gün Tatarlarına Tatar koşup kovalarken insanlar var. Onlar kimler desenizler Kodalı olup koyup duran, dövdük görgü olup duran Kırgız eli kolaydan gidene kolalı sayıları anladı. Anlıktan biz bu dakika general kolaylarda aldırıp koyup ruhsat edildi. Ama bu da tamamen kolayı, gülüş kolayına gelirdi. Kolaylara götürdüler onu çalar olsun. Kodalar cemaatine bir Türk ülkelerine cevap olana geldiğinizde Antik ağamdın kodaları koşu insanlar daha da bir kodalısı koşup puan kıran cayız var. Bunun susu olsun. Dilçisi, şairi, ama babalıca buradan size yapar. Pendiğe bir gün taksımı varmış, şu olarak ayıra. Nereye çöğürüyoruz, bana maalesef olsun. Beşikte gittiğim bir yılı, Beşikte yola çıkardılar. İşte, memurlar uzun olsun, resmi açık olsun. Bakıyorlar, iyi dağıtımı sınırlarla, silasına seyredip dolayısıyla. Bir dolanlar, bunlar var. Kızım cemaatı böyle. Çarşına kaybol. Şu babalar tradisyonu var bir görüyor. Şu tatlımla yine de şu film var bir görüyor. Töründe bay bay çoğunu tutlar. Kızlar kanday güya bak diye kanday söyle. Kanday öldüğünde diyorlar. Malatsı. Ben şunu çalıp bay verin. Kız kudaçlarıma da iyi. Onlarla benim babamdı, bacağı kadar bir su çalmaydı. Malades tutarım. Buyursa malatsın. Hakikaten sayısını dinleyin. Duayla biliyor, görünüyor. Bahçedirip geldim. Kız dese kız, erkek dese erkek. Emin, ne verir çümülü öcektiz, çığıra öcektiz. Onları bak, sıyırma tostu görüp ama istedi olmuşsun. Toyma toymasın. Çabuk havada yıkanız gelsin. Gelin bakalım, bakayız. Çabuk bak. Koşmasın. Sürüklü şuralı çabalar kendini. Birlikte kapşıralı. Sürüklü şuralı. Birlikte mutlu olsun. Katarınızdan kendiniz. Katarınızdan Katar bozuluk olsun. Sürüklü çökene geçer duralım. Bileksiz yapar. Sağ dilekleri sağ olsun. Gelizlerim var. Kayardan aldığınızlarga Kırgızımdın
Qanchalik suvlarni olib qo'ysa dedingizlar, bir türkü dalagan yapsanızlar, Edelweiss Beach'ler ansambli aldınızlar. Şöyle Cenab-ı Hak okça olasın bana. Sağ olun,
Подружкасы кезиптеши. Ай, молодец. Вот. Так, қарап тұрыңызшы. Екі команданың бөлігі олады. Екілерінде қауылдыры көріп болуының сынамын екінші өтіған ойын сол конкурстың бөлігі олағыдағы Бүркіт командасы бизнес дегендер оғы тұрмыш. Баратмады. Бүркіттер дегендер оғы құдалар. Қоршалар. Бүркіттер барды. Şurada kulağına mutluya kaldı. İlk stop, bir stop. Olacağını mı sana? Kulağına ne? Kalkın. Bizim aile sorumlusunun komandası Şuntlar komandası da otayız. Şuntlar komandası. Bağlayacak şunu. Türkler, kaysın stol, altın stol, dördüncü stol. Haydi. Haydi al bu. Al bu. Hadi bir ortalasın da gel. Aileler kalanlar, şampiyona kadar iyi. Hoppa. Hoppa, iyi. İyi koyamadı. Tek tanımıza. Adı Rumalı Büyükler. Sizlerden başlayla şampiyon şair olduğuna gelmekte belirtilen kanday belirtesizler. 2 yaşlı büyüğüne 3 günde 3 mal tamamının tutuyorlar. O sırada şair olduğunuz anlar dışarı gördük yerinde kormaktan, gözde çolukluğuna olmaktan Asman şairinin 185 yaşından 3 konudan Koyakran'ın kulücü var. Bu yüzden bir kardeşler olayı tavasını getirsin. Parasını bize bu zamana götürün. Bakalım. Dirice doğru gelirken gazeteyi açıyorsa. Dirice doğru. Sen de televizyonda görmezsin. O kalkarız var. Dirice doğru geliriz. Ormanda bürküttür. İlk o bir götürüp biriniz kim kolun götürüyorsa koltuklarına var kırklarını sayarız. Bunu anlarız bürküttür hani geldi. 1, 2, 3. Okuştuğum görmezler için bu dönem aydım kolun götürdüğüne şapkası asman gözü bir götürdüğüm düştüğü için Bürküt komandasına 81 şubay! Toyda kanday oturuş gerektiğinin kanday bilmeş gerektiğinin Şunkar komandası çok sorup sırat aldığını gözle uçak Şangı şair kanday ekeni görüyor. Aralar var. Kıdırıp birinde. Komenleri kendine vezir maestro. Şunlarla var. Oşa mal olanlar getirdi vurulmasın. Sıra seçtiklemiş. Şunlar komandası. Okuştuğum görmezler için. Türk'ün ataların uğrundan duraganlar için şunlar komandasına 125 şubay! Bu başka bir şey var.